Cardom, Pineta Birta long penelisami Raniti Mungpi, Nonar Zuikta Birta Anton Pen. Kidam tang arkoi ni phai troxiar ni lakhain ko ra truck duar bagari MSC constituency ke parlo kajer rong hang piak klamalo rongbong rong hang rong arak pen karbi richo lapen long rikrehini sarhabe ame lapen karbi anglong autonomous council border board chairman atom pen pater piponsi kajer rong hang piak klamalo karbi anglong lapen gulaghat district aduya hoi kapang thekjia phan long epho sompotang long Jasemet Japet Jahoy Kachikoy not Karbi Anglong Lapet Gulaghat District Ahoy Kajer Ronghang Pi Aklamalongsi Karbi Richo Ramsing Ronghang Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Border Board Chairman Richardson Hanse Lapen Longri Krehini Sarhabe Ameya Tumpensi Karbi Anglong Aduya Hoy Kacharaikom Kithir Thebjia Pan Mathaponsi Long Ephopen Aduya Hoyalong Somponlo Ada porpai kepen kacetong do anarat pen long epho ing puponsi karbi richo atom pen bongkrok arna pupon karbi richo la pen border chairman atom pen aduya hoyalam klarda pen ahoyalong ke do anarat aphan than pachini teka long epho ke sompon lake reng bonghom jinthong lindok amri lindok bikha kangburwa ra ingtihan long tada kohra along tok birong kungdil tum longi long chongki ame long pina tum pharengke pai thang NK TV tum han yiltum afang sikardom na pir kardom ami prothomot NK TV ami kardom jonaisu aji 7 January 2022 sonot ami kohorar area amar porompora karbi samajot जितु निकी आगत रजा प्रजा दिनत रेंगबहम दिनर পৰা जितु आमार नियम तो पालन কৰি আইছো গটিকে আজি এই ৰহা এই kohara এৰিয়া এই টকবি গাঁৱত ইয়াতে ইংটি গাঁৱত মেন ইংটি গাঁৱত আমি এটা পাথৰ পৰম্পৰা পাথৰ আমি ষ্টেচু ইয়াত দিয়া হৈছে কাৰণটো এইটো হৈছে যে আমাৰ ভৱিষ্যত এইটো এৰিয়া মানুহবোৰ যাতে বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ একেলগে বহবাস কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ সমাজত যাতে আগলৈ আমি মানে সমাজটো আমি পৰিৱৰ্তন লৈ নিব পাৰে তাৰ বাবে আগৰ নিয়মটো আমি ইয়াতে পালন কৰিছোঁ গতিকে আজি বিহেকটো নাই গতিকে আমি যেটো পৰম্পৰা আৰু এইটো এৰিয়াত আমি দেখিছোঁ যে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা অহা যোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা হয় এইটো বাবে ইয়াৰ ইউথ কমিটি সকলে আজি মেমৰ নাম দিছিল ক্ৰেনি সাৰহাবে মে লাপেন সেৰহং থমা মে লাপেন আন পাৰ্টা মে কাৰ্বি ৰিচো ৰঙা ৰাখপেন আলাং লিলং নাঙে দুন সেনৰ মিজি লাপেন বতৰ সাৰপো কাথাৰ বুৰা লাপেন আন পাৰ্টা মে দাগ লং ৰিয়া লং ৰঙা সাৰু বা সাৰপেন চেংলক দাগ লং ৰিয়া সাৰাতুমান খেবাং দাগ kohora দুং কাজিৰ ৰংহাং পি লাসোৱা কুমলিন দুং হেড ingtiarong long dak aduya hoy naga phuri mate dak isi hoy la so long e nange somal jasemet pet alam ang ke la hello dak ajir ding klui pen ke wang yipu kachisik ha rong khang habar ha rong arak pendu sitame wangune de sonsoni por kachetonte pen ajoini sitame la long rikreni sarhabe mai la pen serhong thoma mai tum ka chipiduk pen alang litum ka kabori pen ajoini karbiang long autonomous council CM sar la bangso a program phanang ka cherap duna chitu duna joini se pini dangnang lelo la pen choklim pen dak son long pho richu bari matuma akumlin dak som pondong lo la pen lang tum phan chikumu pen alang tum phan hor chor te kang pen alang tum phan ansu se ahir jume cho hang ponong lo la bangso long ri la bangso ha warsa me thirkluk na pen samjin ke do ke thak meji an parta me dak jati krehini do jasmet pere Labang solong iki sompona long Richardson Hanse Border Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council Dipu Ramsing Ronghang Karbi Richo Rupsing Ingti Katharbura Mensing Milik Meipu Serhong Thom Seng Teron Habe Kiri Ingling Samsing Hanse Joy Sing Terang Har Sing Teron Habe Joy Sing Be Habe Atom Chetong Don
Kuligaw along ITI ahem ki kim kirang kitang dimalong arkoi ni phai narkep ani gangsang por phai ni rachete mapor malom Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numor Momin Humridamsi Prabjin Pen kapopojia phan lamchak piteka Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numor Momin Pen kahumrida mahut abarim BRCC Chairman Babu Ingti Samsing Ingti Rup Singh Kro lapen ari sanghwa tumpen pen kuligaw ITI ahem kikim bom adimalong langcharida kilang charida mahut apora teng pen sai kiklem ponthek mate kapatang ponthek apot Assam Assembly Deputy Speaker pen aningarok lapen sai kiklem atuma phang choropo lapen non prabjin pen all Assam alongta ITI ahem ingpuponpo laswa hotsi kuligaw alongta ingpuponpo posi Dr. Numor Momin pen kuligaw ITI Management Committee mepu Babu Ingti lapen ari sanghwa tuma phan than pachnitika Manja Bazar Committee lapen Auto Rickshaw Association atom chelangsi manja ahitialong kapang trasai kideng pona birta nangle kidang tang arkoi ni phai narkep bhom tiarni manja ahitialong Manja Bazar Committee lapen Auto Rickshaw Association atom pen kepang trasai dengpo kepang trasai kideng pona long Manja Bazar Committee mepu Mohon Timung Kongchun Bang Jitu Hojaisa lapen Auto Rickshaw Association mepu Bobi Jigdum Dun mepu Binanda Timung lapen Kongchun Bang Sonjit Tiswatum Japonsi Manja Town Committee hitiang kang along keter doan pangthirpon ইংৰাজী 8 তাৰিখ মাঞ্জা বাজাৰ কমিটি আৰু মাঞ্জা অটো এছ'চিয়েশ্যন আমি জইনলি সাফাই অভিযান মাঞ্জা মিউনিচিপাল বোৰ্ড এৰিয়া হয় মাঞ্জা আমি জইনলি সাফাই অভিযান কৰিছোঁ এই গতিকে আমি এনে ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি আমি সাফাই অভিযান কৰা আমি আকৌ নেক্সট টাইমো আমি এনেকা জইনলি কৰিম সাফাই অভিযান আমাৰ ইমানত মোৰ ভাগন সমাপ্ত কৰিছোঁ থ্যাংক ইউ Target Nerkep January Optical Manja Bazar Committee lapen Manja Auto Rickshaw Association ahinben kipangthi rasai dengpot kipangthi rasai labangke Optical ajanbang hopta hiti ruini ben bataisi non malam so parapan birta mo ington eksena Why is it so hard to find sunglasses in frame display fit mirror? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optical, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about.
Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Among the Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Defu Medical College. To know more, contact 93650 Dihinamo pit putat bir talong wang tulong. Karbi pipur ho taralang so adung along kido dikreng lang so arong along kidang tang arkoi ni phai nar kep ani Surya Bhadur Pradhan ahem mi chopide. Hem mi kichwa hot lakre phoso se ahor muhortar mi chopila posi birta rebdun long. Surya Bhadur Pradhan ahem mi kichwa hot otoihum lotari bomb graduation third chemalo HS second year documents laptop lapen ahormu share rupen pen 15 lakh so se kana hok. Hemek Chobirta Kilong Pen, KAAC Town and Country Planning Board Chairman Mohon Tiso, Dong Sikot Pen, Hemek Chupidat Adim Humridamsi, Kichua Sang Bekning, Lapen Amitanga Kipen, Kirap Pajirtakam. Pinyata Pabirta Bangela Pansi Kang Ton Iglo, Domitak Me, Kurwang 2.